rate chani. An kinying kilwoni ajela mabat. An gang tiak. Berikal. Tiak town council. Men kanyo matidi ano kanyo madit. Tie yukiri. Ma ingi yukiri kani bini Balalo. Yukiri ti diet mada. A concern matie. Lokomo meki wa Balalo. Balalo tiker lanywen ilo wa mtek. Kon kena origin pa Balalo ni a yegi kumetek. Mukene kwa iti Tanzania, mukene kwa iti Rwanda, mukene kwa iti Congo. Donc dana migrating. Anu miyarugu bet kiwara. Jani cha bino gi dead witch. Gi claiming iti gi le. Anu gi tika bino ka balo. Gang pa jomu. Cheru pa kumkene. Raj pa jone magu bino kere bot wakanyi. Ma chel gu bino ge buora. Gi tiyo gi wi umegi wa mogo wa peki nge vole pa ngom. Peki nge vole pa chente. Gi nero me vole pa kongo ke ken. Gi tiyo ked gu umegi wa ni. Dana rea dek mone ke ken. Not the old chere chuli dana mi. Kari ako tiye. Ento chan chene miyo. Pa wa tika utilizing rea ako wani. Ikari ma pia musebe na podo ni ke. Unongo ma chuli ma tinoro pe. Dia ino tiye. Lu elda za chuli ma madon tel de lede di mola gi. Uno gi tigi tractor. Ikari ma musebe no donye ke. Uchako gi kwani tractor. Lonye pa chuli ma no tiye. Gi chwako tractors. Gi chwako lorries. Chali chere ya waj. Na waj tigi lorry ma dit ma giloni. Bedford. Gin ene wenga meno yue hotel. Men la bole manake kine. Ichere wesa chuli kitgum. Farms pere. Gi chwako lonye ma. Lutena chuli ma don go wiro tumo. Dongi bini kum lonye ma. Kwariwa. Go weka ene diyan. Nge chwako diyan weng. Men ni chani gi claiming ngoma chuli like ngoma chuli dong noro. And that is not the way forward. Dongo mir gitem. Unoni ene foot peramo. Ukele wigio. Gichwa hachuli mudong mani. Gitardare IDP camp. Kao miul. Gitiji umegi wa mono giti mon. Go bera wat mobile kin pin. Gidiera panyonyo madong itakar tiye. Inone lonyo matia aite ngom ya chuli tika biro. Omiya good doctor in a drawing board. Ningom ya dong gitim. Gikon po umegi wa mogo magut ako donyo. Gin kwan gi. La bole telo maogi. I series pa maogi magut donyo. University gu kar donyo politik. Gulwanya matek. Omiya gi kwanya dana gi IDP camp. Gidugu dana gang. Eno dana magidugu IDP camp. Gidugu ching nono. Ma eni dong repercussion ne dong tima lere te kare. Dano dugu. Gikon pa World Vision. Gichaka neno kit me chaka konyo dano. Eno tunku ja pegi tika ye. Peti yomo chwin yomo ti. The central part of Uganda. Tiar keri dwen what westerners. Dongi kongi magu bera tik keri kare kanyi mo bera waro mobile. Gik tia claiming ngom enti nono. And that mindset mir gi kwanyo gi bol kong chien. Gi char po megi wa mogo matiga mente. Peni a wenko. Gitika tiki gien. Me bino ka kele juni kanyi. Ki char po megi wa moga chera rio ka en. Ki ye ki wili kon. Kiet ngoma ekane gi pimo gi wang. Ki wai madong na duwe kam ginoni gabe gi beri on. Pe konyo ni uchere penia imak ngom iri. Chere mak ngom ma ipuro. Ukili konyo. Man chere tekare. Ota dong chon dar puro yuta. Tage yube group. Are amone ki chere maka kamone. Kenyi gikoyo. Kage koyo. Oe karma pero nyin. Ki chwinyo gine dar puro yenyi. Mani tekare ota ape. Don da chiel pa Balalo. Meri kum ene Balalo magi bino kanyi. Gikony pa masin matitino. En smartphone in. GPS. Gichero kwanye blueprint. Gichero. En gi umegi wa magiteti digamente. Atira na chale land board. District land board. Sub-county land board. Pero tikenyo. Kimie gichente. Manonok.
gi processing joni kartaj omiyo koko en gi kokre riyo wa koke kum wa una chwili wa koke kum bantu la bon wan no tena chwili mo ken ma ti office mo chal me land board ni chaka sub county no joni chaka cher district land board ni gimiye gi kero bin ni gi kero kidi those are fake milestone gi chikel GPS gi chet gi nen ka jon kare milestone gi inoni GPS predicting gi neni chi eni wote cher kwene aya pa pa nyang ko le ben pa bantu de chare nong tie balalo tika balo lu tia na nyara ba balalo tika balo mekiwa balalo tika balo mon atwa ki ya ket gi we down pe we lo yoro incident mutime 1979 ma mi gi kwanya min gi ke Tanzania bion go weka lu tia no duk ma gi daru yele ket gi wogi wa gu yele lu tia no duk ena nyim gi mero berpe. And this is the same scenario madak tika time chane and a mea endong getia liberating one king off at least in 1979 no very no to liberate dictatorship amin and any no getia tika delivering you know getia kelo nyari T4 P7 TP6 piane pichak mo ngi mi erleta rio uborge nyari ino dirti gelo tiondo watia yino karing lo tiondo luk ma pole kien peny pichar pa mukene ma wan weng wati ye achiele gitia kel ginen de bin nang lo char ngom e ma pa anni me we ga be ngom ali ba chiel eni ngom no tikatime ekas ali ba chiel dok yin jon jama gi bin yin na wel ngom gi kom e bin lo ki ngara chiel le ken vale paciente en pa jone ma gitia tikeni lo ga da be so as me vale paciente en kare no jama ai te pito ba it cannot be only to one tribe. Chika la chuji no ye la time ye bikonya wan weng kilo kwala wa money enni. Another word say actually A and actually B money enni good team wa kicha wa beru ke gi kachel i way lok madama be gi bieno gi wani ugang loke lobo ko dano kon gen magi tim ti dubious wa ki ngara lobo ko gi pe donc adapa dano be beda kwene aya ngwa magi ti look at the fence magi karun la bole chet la kapolo da nen pa honorable Hillary the man put chain link and mano give me condition magi waje gi jone ni nen chain link pa Hillary give me nen ba wa en ma jone kar men the height them is not even 5 feet high any diang ti meeting don kon petor chal enyo aya ka dong dire ma don lo tika bionu ka en gi mer gi ngon gi kwan yo la bole chala agi okidi aga kweri be bienu cher pour dog bridge ka ene dongi be ngwani ngome ki akwe jongu chelo kenyo ba vale mo mate tian kanyo ngu gere no chele ken kenyo donc dire ma dono en no tika kwene mano penye en gelo ko ala wa ma ku kele joni kanba they are not going to be responsible for that and then vale wen ngwa ma go welo am ekai ade dene wele wel mali mi arki piara bidi no la chuj mi tim wa kija kenyo gen mene chunji tek ya yo me gitem verification gi chok document ma giti keri copy na weng nong tie but now what next kom gin en madongi timo ni madongi no document gi weng gi no vale pachene gi weng what next so concern matie mere katwere katamo rom bin time ye lo gada piere tak dok ri anga mir chak bino katiti ye ene lo gada emir dano bit one on one or in a camera ni gimunyo tikuman gimunyo ene pe kwat la ko dok ma fugi lo ge kwat ko na la bole chalinda dek ma la dir lo bini yo kirika ene a winyo gile wich kache RDCs mo gi kar road block aroro kache gi member of parliament mo go pe bino aka en gi karo yi wi achwa gi kar road block gi geno jomo kana pe bino. Is that one way forward? Kon get a mere when you look from the native people. Don't get him your man at Rio. Okay, Charlie Road Santa Pere, because of his officially, Mira Kenyo. I call his area member of parliament, Mira Kenyo. Those are the people Maggie Ye. After Jomokano Mir who've been touching issues, go Mirubadi, go you. And that is where the problem is. Not actually made you actually pay me no. Kenyo mier wa yebo wang wa wek wa nenu ka moma ora machier ye kapere we will be retarding kiti en no watiet nyare wan unu ken wa lo tier ma odong watiet nywal gini ko joni eni
peno gi dagi kache gi ubin ki waro kubet ki ada ni gimunyo timo ko man gimunyo timo ko man ngoma fut pe gi logo gima gi logo mudong fut pe the challenge dong tieni pe gi mete wonu binu kwan dana ke chere kir eni gi win tampa dano kan nene no ni radio station chani lead diet marom dano mia chel jar olega uno kono gi winyo ko pa dano mabe adata unfortunately radio station gi yuti matiri ga dong dano diet dong about angega 20 people. That is another challenge man no tie eno pegyo no gi yubgi eni chalo debate mogo magi kelo chalo tayat gini dak men go mara tayat gini men ge yo men gak men gi town kuna ken they should scatter those things ite LC sirigi mogo eni sub counties gini gi yub techa tayat wek dan bit ka cher gi ribe ye ke winya ka dak cher gi filter ngi nano ngen gi te yat bot gi kuno. That is another gap of communication madam tikere bien ka wadon o yeni petien lo mi arbe la movement petien lo mi arbe la FDC petien lo mi arbe la nu no amaro kitma radio station mogo hosting the talk show and that one should begin from there extending those services or being right to the local people on the ground jige be yenye gi be no ka badati ye ana logo ma ia peyom ni anyim palot wan ma watikiru ni ganyim wa olo to wangwe ngwe teche lo tiana wadong eni ma food gi K1 ma tu 40 P6 donc there future gi be berka kwene future pa joni eno be berka kwene ini be town man no no yeba ni we are going to the village it been a village no chiele kan no lo tiana pe chara ka kwa pi don they are limited ino ni chiele kan come home en kumbalala chielu ne diengi bala chamwa ke maro ki dak gi yeli ye eno dien wa kono chet kuno o chierik itzel gi kuno inen konga ma gitime ko mai so things is not okay. We are in a bad situation of life ma Allah mir genen Allah mir bed an bed inu bed gian kadi geno rude chuli mo mati rude bed men gian piani wayne men tikenyu ganere men tikacha men the same treatment magitima ka en kamone ti pin gang peber kan pa ne ber kan pa ne ber de cher mo kene and the same balalo en ma peti ukiri kani inoni ti ko ni tung awaj kacha tenano so ini cher ko ni winyo gi magitima ko boy kuno malet pengeni ini timo kanyo mi adugene me teacher ko so the solution ne merka tie gite mere be ki war ma dire ki wek joni gunong yo gudari kagodak gite ko timo gi kweda wen keto winyo gi waji keni kongu ao gu chok dien gu cheto kere ka dok ko gi chak timo gi kweda chete mo ne magu mi ni jo magu char ngom pien not all achulu char ngom ke rom la bole ka ene ro kan petien la achulu matikan dan pier bi char ngom iram no ni kum dan pier bi no dan de ka ken char ngom so guni en gi ber pen gi nano ngom magu pingo en char ngene en lok ya bajaj meneza nada balalo utia ko gio mapegi tia nano en so an pati gi loka pol chwe chwiny ma mana tia ngeni ga tikin jo mo kerma chwe chwiny nyori mer balalo ko ngutimbe gu a wadongi gi lokni tim dua ken ko man dua pare do rama ene achuli ki karmi dua pare yo yube pe Christmas gi cher kal dua ildi itim pe dana riyo ko girweyo kaka ka girwe kaka ka gi cher kire tim na man tim metika kwena magi be cher ga dua ye misconcept mo kenati game farm ka en giwaya ge chwinyi tiango lukin gang twin fine balalo do da lukin gang kan balalo gi chwinyi lumo before time work lum o jena igi pingo pi diangi gi chwinyi tiango gi chwinyi lum gini gi chwinyo gi yamo gi cher ma ko tiang ka balalo pe nget game ken chi gi waji no ni ko do kitia mis kitia taking the advantage ni lukin gang chani yes anyeri geti maso ena nyeri ni beno gi diagnol tiange be do nyaay wa nyeri wak ma dit ena pegi chwinya dan cher gi cher kwa ma tetino gi chele ga tero to penia giti lukin gang ma kan giti akwer ni ma rivan po bet kan ku ne o ko gene o real po bet kan ku no pa tie balalo nan e mo gane en ko dugle ka duga ko men ko po dugle no ko na ka en wengle wij mari ko no wango pidiengi so lega
kwa tieni achulo rudi ko mak brek pien peti achulo rudi mo mati gange ti nakasonga la kuja wen gange ti kan ko mak brek ke wan mo kene gi rip tam beda cheli ko ngi wek jini ko a benefit any wen be better for one actually unless ka ini ti actually bi because actually afkas gertie miene no tie mnyoro wene no tie actually o koro miene no tie Uganda wene no tie actually ento mo kere mene para mo nyingel no joma do mien gi ti bantu ti minister ino mene ti ber ma ti ma kireni so ala mir gi la mi kire be pa wan kere yo wai ngom ti wuge ne adek jomota joma kwa joma gi nywal gi ape gi lo kapol ana foya